Mereka. Klik benang atau anjir Allahu Akbar. Pura pura kaulanu. Ikut tarik dah. Hah? Barang kakak kita rilis. Dia angkat tuh. Arek ngerujak, arek musuh. Senok. Ganti jang, bolana jang, pakai semen jerona. Alah sana dah. Oke. Barang dahar wae di mana eta? Koki. Koki. Mau dibawa. Oh. Bro. Oh, anjir. Free subscribe bapak nama. Hah? Jangan lupa subscribe. Subscribe bukan waya. Madodet lah. Nice. Shit, barang dahar wae di mana eta? Menang. Menang. Di suguhan cau, aduh hatur nuhun ya katampi ya. Jeruk ya Allah ya Robi. Mun abi teh nuju di Cipatat ditelepon ku priana teh Pak ka dieu cenah ka Sukabumi jauh free cita. Anjir hitut. Eta nyangut da? Oh, padang euy. Alas ya. Nah, gede siapa? Gede. Bre. Padang bre. Hah? Lo nolnya tak? Untung. Ya. Jarang. Awal, itu yang saya pada kesebut. Mau emas sih mah. Alah sana dah. Oke. Yang mau, itu makan apa tuh? Alah cenah. Atas izin gaduh bumi. Geus diala. Strike Dah. Dah geus diala ieu mah. Strike. Ya Allah. Pak di refill di Pak. Pas biasanya sama Lamitan. Lamit. Top. Nyalakan dari apa? Itu ngakalana. Ganti parabna. Tupana ganti, guys. Tupana ganti tadi mah ku hileut tah. Ayeuna mah ganti ku makanan kue non biskuit. Kue klik biskuit klik. Dah hareuna ge ku klik benang atau anjir Allahu Akbar. ada apa sih yang tekrek? Ngeunah cabut teh. Anjir. Anya teh mah peton. Oh, petis. Sugan udah runtah. Buka. Aduh daek atuh we. Ya Allah ya Robi. Biasana lamun anu soek mah lada. Ya, cenah cek mitos tah, ieu pasti lada ieu coba. Aduh. Tapi ke lada urang hayang ieu petis leui dah. Lauk mah heueuh lauk sok ade jalan. Duh aya rujak pri euy beureud deui nya euy. Jak lah. Aya cau lah, aya jeruk lah, aya rujak lah. Keke enyena pacar asap Pak. Aduh aya disadiakeun enyi cenah kudu ngagoreng lain nya mah. Urang abi mah di dia we ningali nu nguseup tuh. Ningali anu nyicikeun rujak. Gusti Agung. Oh, wih. Gurih. Arek ngarujak, arek nguseup. Senok. Si ka rujak ka dieu geus nguseupna meuli di pasar 2 kilo cukup. 2 kilo mah tuh. Oh, ieu mah loba cengkena gitu, si cengkena tuh. Dah jauh-jauh tina jeujeur lah kabetrik deui lah anjir. Sieun kakepret deui. Tarik rujak dah. Rujak. Malah adanya campur adanya. Hah? Mau lihat ada menang 4 kilo ini. Kumaha Pak? Enggak ada. Mangan selada. Ini ada.
Bang Dina ada? Namanya. Saya ini lada apa ieu sedang. Kita cengin lagi kuat ngaramang gitu sih Gina. Bawa. Suka bumi. Kalau udah Coba bitnya, Pak. Tes kriuk. rujak lah. Mantap. Lagi. Beli rujak Sukabumi. Apa bisa ngusuk? Aku bisa ngusuk. Beli rujak ya Sukabumi. Saminggu ka Bandung teh haseum. Antara di dieu keneh geus beak. Wah, bumi. Daerah naon teh? Gunung Jaya. Gunung Jaya, situ gunung. Ke sini guys. Berkunjung ke sini pasti sedain ini guys. Tong kita biayaneun. Tuh rumah deg-degan. Baru mata kor tapi kada lima tuh. Kalun ke gunung kan? Ya, harus ke gunung. 8 kiloan deh ke gunung. Tempat titis mana di mah? Jauh kayaknya berarti. Yo kene, Pak. Nah, nyana nih. Itu ada mah. Ayo di dia atau kicimpring? Enye. Ini dah di dia mah. Suka bumi mah. Nah, di Mangahang mah elon. Hah? Elon. Right guys. Ari elon mah iya euy. Cipati sampe. Aci. Jadi cipati sampe diopakeun. Cing itu sih harus di alat. Ini. Mikir teh bari ngadaran ini hati-hati anjir balong beak tina datang sero lobaan balongnya beak di datangan sero Saat mau mendak bah jalun. gas adan dulu gas eureun adan heula eureun Film itu padahal beli itu kan cengeng. Itu salah yang gue kan lupa. Kita mah lo koi ya. Hah? Bulatnya lo. Emas. Oh. Yang nih Entong. Yang nih emas. Entong. Aduh. Entong. Bisa kejarkan dia. Nogan namanya. Tarik dah. Hah? Barang hakan. Oh, sedak. Di sebulan si Prianda. Gimana kan nogan? Bulu. Terakhir dibawa balik dah era. Lari dulu aja. Kamu jangan dibalongin. Kamu nukil. apa bungkus pak bawa Udah kudu oksigen. oksigen Nanti sebalong lagi karena di aci ya. Pelakan. Ini rilis lah. rilis Kita rilis. Ada bisa. Dia angkat tuh. Aduh. tapi pir pak tapi beda Tuan tuh nggak tahu. duhur pak apa Yes, kurang daun jauh lah. Bisi kaburu ngagedean hujanna emang kurang ngalet. hah Jalan kagak kalau tahu mah. saya kumaha Ah, iya. Iya. Bisi kaburu gede hujanna. Ganti jang bolana jang pakai semen jerona. Tidak ada kata dan Main bola. aman. Tekan teh. oh mangga tuh pak saya tang gede Ye, dua. Halo. enggak sok bebas Oh iya, daun jauh. Di sawas saya. Wah, batur pak Jangan, woi.
Sekolahan madrasah. Tapi ulun sarapan ya. Pan tadi saya lihat duitnya ku 30 orang, Pak. Rajin lang ngeliat kan di sini pulang mah. Ini bawa lupa. Mari kan apa tahu. Benar bawa lupa. Ya. Pantul. Tinggal ngait ke Baik, kita berbaju. Ya, cek orang ini ting. Kita gitu kan lupa najat langsung sih kita tadinya mahal. Ngeprak kita lagi Jerman wae. Kan dia pergi ke Jerman. Ada bawa. Cukup biji. Hah? Daunnya Anu lo ini tim sudah apa gitu. datang nama boda. Ini nasi gimana, Pak? Beda beres kan tinggal ngarangin bungkul. Tong aku neng entrep narika. Tetuai aurat non sarung. Nolong aja. Ya ampura. Siapnya itu nih. Niku di jajalan itu ya. Iya we dah. Di lembur atuh mah. Kurang sapali-sapali lebetkeun. Tuh, Tah, mixer. mixer ieu jigana alpukat ya. Yang lidinya nyen kue juga napri. Yang lidinya nyen kue juga nama. Tah. Ya, bawang dengan sakitu kan. Gede weh. Tah. Ya yang sambal mentah ya. Guys, episode laksana heuh ka Sukabumi ya, episode ngebedakeun balong di rumah nasi Prianda di Kedu Dampit ya. Mana tak kucing? Bola kucing. Lauk oh siapa buntut itu kucing? Kebakeun Ram. Ai pegar ditutupan itu ngolongoy. Nah, bodor teh. Adapun si Tiso son. Pak, ya tarasin aja. Soviet mau nugget mas. Ke perang Soviet itu teh. Paling kecoyetan. Aduh ya. Iya we ya. Kegiatan teh Gusti Agung jauh-jauh di Cileunyi. Di mana kan baru nak? Di jalan Pak. Yes, tah. Ngalian nih. Yang 5 tak genap ya. Kuat dinya bae lah. Si dibedak nya. Gurih. Hah, cenah. Yang ngus. Oh, mudah-mudahan bikin tadi. Tuh guys,
Ayo tuh, orang dahar. Oh, guys mulai. Orang dahar yuk. Action. Iya, aya japuh teh nya. Aya lauk asin japuh, tak aduh. Ke jeruk. Aya jerukan japuh. Terus ieu mah aya lamun di urang teh ngaranna sukri. Di naon? Suk jeung teri. Sukro. Sukri. Suk nati koro. Nah. Wah, ini mah. Masih yang sih. Masih ngusep ya? Sekarang semua isu. Masih ngusep. Tadi mah bareureum. Jadi kadiki si gorengnya di karari ya. Bisa kena tri. Nah, oh aya lalap. Sarang atuh. Pri. Terong. Ah, ieu kojona ieu. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Gurih. Mantap. Mau dibuka itu teh? Guys, satu. Ya. Belum bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pri, aduh. Nuhunnya. Ibu sareng Bu. Duh. Nuhun ya tos disayugikeun tempat Oh, syukur ieu. segala-galana. Aragung deh. Bismillahirrahmanirrahim lah. Mohon insyaallah. Waduh, sang main. Yang hubungan rambe 200 orang. Buset. Karena apa nya? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ujung sambal kok cocok. Cocok sambalnya. Cocok sambalnya. Mana ucing? Namun jair. Yang jair teh sepuluh. Jelek kan? Tah. Tadi ieu bulu. Nong lauk ta? Jeroan lauk. Ah, emang nomor uang tadinya. Namun orang mana tadi gede euy tah ieu euy. Ah, iya gua mah. Cah, temenang didinya. Si Priana mah teu beunangan nu ada lauk. Ya. Kumaha Ram? Mantap. Sambalnya cocok pakai lauk. Ujar Hongkong. Sambal naon Pak dengan ada Pak? Samal platina. Platina aduh Coy 30.500.000. pokona badet. Tah ieu nu tukang nyamelna. Makan Eta guys. tukang nyamel. Ieu mah piri bumi. Bumi ini. Ieu mah calo. Ieu mah calo perantara ya. Ngabi. Nu tuangna. Delay ngedukanna ke belah dia. Delay dahar ngedukan wae kumaha teh. Geus ka Sukabumi nya. Geus ka Madasari nya. Mungkin dari netizen kita pengen ke mana komen aja di sini ya. Kita akan datang. Buat cuek 30 juta. Salamnya bontengnya. Oh, yang kenikmat kieu mah. Liur jadi lo bating dengan Nah, alehan. Tanggung tambahan geus kan ini mah. Pada teman tuh dua ada. Udah orang masak kieu. Ah, balik. Tanggung jawab ah, lo bakal kukumah lo. Ieu asup lieu nya buat ding. Gede. Kalau ini ah. Panas. Tuh cing euy tong ugul itu dia cing euy. Ini Pak ya, Wes. Jangan mati. Beli. Bading. Nah, tanggus kam. Oh, sih gak bisa ngetik sanggutnya. Kalau terlalu loba. Hah? Loba? Aduh, 2 liter ada.
Setengah ya. Kalau terus setengahan. Oh, ada. Stop. Sampai pokoknya mah. Nah, Dia lewat. ah. Kamuru. Selesai yuk. Selesai. Sana. Nama 2 kali. Terakhir. Yang tim kedua, nah tim kedua lo bakene aman. Tim kedua aman. Saya turun dah ke sauna loba itu. Kan ya kontrak kedua kita datang. Yang modelnya kan mau sekolah. Oh iya main. Setengah genap maghrib bila si ucup mah. Macet meren. Macet tuh kurang ya. Pas belokan eta lumayan. Tadi nu pos polisi. Nah masih di jalan ngiuhan kan ada mobil. Nah ngiuhan aja. Dia bener kadiekeun meren. Jangan. Ah, harapaleun kan? Ah, Allah Akbar. Anu gojek cenah kedani. Tuh cukup kan mobilnya? Mobilnya cukup? Ah, tukang tata rucingan anjing ditanyanya gimana mobil nah. Anjir. Alhamdulillah. Itu ngabri katampi. Balongna katampi. Tuangna katampi. Duh, Ngusep mana tengiringan. Ya. ngeprul liwat. Aduh, gurih raos. Allah Akbar. Aduh.